Orchikube District Chairperson Peter Banura Arari atumire tax drone registration number UBQ 853E aharishaho 2 n'ecweka z'omumwabazyo omuri Butyamba Chikube Town Council omuri Chikube District aha ruguuto rwa Hoima Fort Portal. Ogu afiire ari omu muhanda barikumutwara ah'irwariro rya Hoima Regional Referral Hospital. Asha ya Butandeji Banura abe navuga emotoka ye registration number UG 340084 Toyota Hilux. Ibrahim Kugonza obiire n'omugenzi obwa hati omu motoka n'emwe nagira ngu omugenzi abe naruga aha faamu hamwe n'abakozi be basharamu kwemerera ahari Bukinda aho drone taxi ziri aha speed okuruga Kagadde ekamutomera akafa kandi babiri bakatunga obuhuta aha mubiri. Tubaire nituruga omusiri na chairman LC5 garwaire y'abakozi bahika aha kampa mbali tubaihirege tuwa parking yangamba turuka aheru obagambe batarugamu nibagaruka omu ruguudo bakakozinga accident nanye yaturukamu omotoka nyatandika kubagamba barugamu kurungi yona bamara then taxi yarugire Fort twagirora gali mazima ero mu side yaitu kandi ejja kutomera. Superintendent of Police Julius Alan Hachiza uri omugambirizi wa polisi ab'ekyanga kya Albertine Butandeji nagiteeka driver wa drone abe navuga speed y'amaani obwa hati obu bakiriyo nibaronda. Eggulu ssaawa 2 n'ekitundu twafunye amawulire mabi ag'akabenje emotoka ya taxi UBQ 853E ebadde eva ku luguudo lw'e Fort Portal nga ejja Hoima yatomedde chairman LC5 w'Ekikuube Honorable Banura Peter. Ono emotoka yabadde epankinze ku kkubo ng'alimu okusasula abakozi be kati eno yazenga avuga nnyo. Godwin Angaria Kasigwa RDC wa Chikube agamba omugenzi nkobi yali omushaija w'obusinge obubarijuke ahabw'ebirungi ebyakozire. Kozere nawe wire waye bubaire butitumbaire nawe baitu ebirungi bingi bitukozere nawe wire butaitu nka security tukyakora bingi course investigations zitandikire. Francis Kazini uri omunyeshengyero bwa buhanguzi nashobora ngo obwire bwakozire n'omugenzi abiire atiine kizibu kyona nawe. Nahari ali bwire bono moyo gwe kusemereirwe habwokuba mbeyo singa habaire ekisukuba kakyona kugamba kutasa obwomezi bwe niyo timenya kuli hane bene ekikora nyowe kuruga Kikube tandika nkenya kola na Banura Peter okwicha ruhango bwakire mu kiro kya lero. Ismail Kasuru oyo omunyeshengyero bwa Hoima West City Division hamwe n'abataka abandi aba Kikube ntibashobora ngo Banura abiire ari omuntu arikukora munonga. Peter abaire atamanyire rangi abaire atamanyire dini batabaire muntu kandi ayina obuntu abaire waitu amahoro gano niyo ngafunire nikyahika tusibire bize kya lero tubereka kumira oku genda musa nitereraho umwana wanjye amazire kunyoresha hareke ngo ngo yansobora cyamana sifaye bamukomeye. Banura abe yamaramu ekisanja kimwe omu ofisi ye kandi n'omu karuru akahwire bamutereire akaruru okugaruka kuheereza abantu ba Kikube District. Amakuru agashakwa Gada Saba ahabwa Tayari West.